Nou, dit is eigenlijk een bewustzijnsprogramma. Ik heb het gemaakt voor mezelf. Als kind zijnde vond ik het heel spannend op deze wereld en wist helemaal niet zo goed hoe ik moest leren leven. En ik ben dan gaan onderzoeken hoe werkt het leven nou eigenlijk en wat is nou eigenlijk, hoe werkt de psyche van de mens? En toen ben ik gaan ontdekken. Nou, inmiddels 26 jaar geleden ben ik gestart met dit te ontwikkelen. En ik blijf verder ontwikkelen omdat ik heel graag zo groot mogelijke doelgroep wil bereiken. Om zoveel mogelijk kinderen het gevoel te geven dat ze van waarde zijn en dat ze ertoe doen. En wat ik heb ontdekt zelf, is dat als je niet weet hoe je met emoties om kunt gaan, menselijke emoties zoals angst, boosheid en verdriet, dat dat een oorzaak is van vele gedragsproblemen. Maar ook verslavingen, criminaliteit zelfs, agressie, eetstoornissen heb ik zelf als kind gehad. Dus door te leren om wel om te gaan met je emoties en te zien als belangrijke wegwijzers die jou sturen naar je authentieke zelf, ja, dan ga je naar een bevrijding van je waarden. Maar wat heel belangrijk is dat het niet alleen maar kennis is, maar dat het ook ervaren wordt. Sibari Foundation award funda año pasado, luna de augustus, fin de augustus, kami daw may persona, Ricky Hoek, después de basta año de experiencia de trabajo social, na Aruba was conocendo de varios trabajos, awag tohta que da una necesidad de en campo de ayuda social, principalmente para nos muchanan, para nos jóvenes, pero también para el mayor, kami da ku nos que brinda oportunidad de desaroyo, de crecimiento, training, curso, que está más fuerte, más stabil también de nuestra comunidad. Es una necesidad grande para nuestra isla, manera nuestra situación social siempre me de atención, siempre me de cuidado, siempre me de sostén, tanto para muchanan, para jóvenes y mayores también. Nós também temos assim mais leu para ajuda também profissional, não temos ter de sostém guia ou upgrading de lo que está no trabalho com a Tahasi e essa é meta da fundação e se você também caminha com nossa situação, está lugar muito central, nós que está cerca da comunidade também, caminha com toda gente por chegar facilmente cerca de nós. Ano passado nós fizemos um programa de 12 semanas para mamãe jovem. Então, programa de setembro até dezembro, caminha conosco assim é mama junto com meu colega partner Ricky Hoek de Holanda. Nós a parte de 12 semanas de hospital, e promessa 6 semanas é parte de inteligência emocional com tique de trauma healing. O senhor Ricky também conta mais sobre isso, botar o curso material na ela cria também. E depois de outros 6 semanas, a vai mais parte prática que é mama caminha como mama jovem, botem cozinha de cozinhar, trazer bolo, trazer cookie, corta cabelo, pintar unha, coisas práticas com prohasi, para sostener na mesa, pero também liderazgo, cuidado próprio, na raia também cursonan de como solicitar, escrever carta, como comunicar, caminha como dona na training aí, que ora é combinação de inteligência emocional e parte na prático, está sendo mais forte para se preparar para seguir escola ou Durante de mercado laboral.